Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course. Hoy, namhleta khona le Gagash, loyi nga ta hi king link of course. Na Shama Combo, I guess even artists in general vele. Hoy, tani swi very mi swi tiva ku ya suka in between Gagash and Shama Combo previous mi ka of course Gagash are busy blind maka chingelana Shama Combo ku boss yo family ndlala swiya ku join the society mi ka ma va hleketa and stuff like that. Shama Combo of course na ya respond indirectly, so of course la nga fika after Gagash of course congratulate Bliss Boy na yena Shama Combo ta fika congratulate Bliss Boy and stuff like that, ka khanya Gagash and stuff like that. However, kasi kuntle of course ra ti 20 ta March kuna hi live Gagash nga fika endla initial ntino ku va general video nje but ni fika ni vona ku lana Shama Combo ilo gegiwini and mi ta titwa the points ta kona ku himpela ka ta kami ni mvekela tola a ka section ya kha ngega na Shama Combo a hi ngeni Master T. It's all about choice ya munhu hi swi lavisa ku yini. A ku na munhu a nga khomeriwa xigombo kumbe nkhavi wa ku xikolokolo vhotela nsuku no. We are just appealing ku ri chance leyi hi kumaku hi kombela i vhotela n'wana wa vanhu swi fanele 17. A ni tshama ni khomela munhu xibamu ni ku xikolokolo tana wa ta sweswi 17 hi 300 tana wa ta hi 1000 tana sweswi loko ku nga ti ndza ku duvula no. Swi vula ku ri mina na munhu woloye loyi a va ku a ri la 7 hi va hi reache a common ground or va swi vitana ku ti-consensus lava tivaka xilungu. Okay. Hi va hi reache swo point yo karhi yabo, so lava tivaka xilungu va ku ti-consensus or whatsoever, so hi va hi reache ko kwalani ka hi twananini ku wena wata itata hi 3000 itata hi 10000 itata hi 15000 itata hi 25000. So van'wana loko va twa ku xurha kumbe va twa swi va swi twa hikuva jamu ka mi nge tshiki na ku vanhu va twa nga kumbe solution ya swilo leswi hinkwaswo. Yeah, first of all very ku hi this section ka mi sure very munhu loyi a nga busy na Gagash at the moment. Shama Combo ya nga busy swinene ka kombisa ku Gagash a nga hakeli and stuff like that, ku ve the same Shama Combo of course i munhu la a va a ve na agreement na Gagash loko a za a fika leyi ndhambi ku va ku ri hakelo 200 loko a za a fika le i va a yo pfumela amount ya liya ma yikona mhaka leyi i section yo sungula leyi fike va hi twisa yini ka veta ni swi loko context leyi ya ka Shama Combo loko se hi khe hi nghena deep mi ta swi twa ku himpela ku boha Shama Combo, so it's very important va hi khe hi twisa context yo sungula la yeah swona swi nga va a bit general but loko se hi languta mhaka straight a swona ku hayi na Shama Combo a ri ku khandliweni yeah va ta ku a nga hakeli mara ku ri ku a ni n'wi i va a ri munhu i va a ri ka mahlathi le kumbe a ri ka gym nga la ilungu ni a ni lo n'wi tlakula kwala nga kona ni ku tana xikolokolo wabo. So people think ku ri maybe mina no fostela va a ni tshama ni fostela munhu mina I give a call loko ni endla ti-bookings no fona ni ku ahe tatana George Maluleke ni pfukile va ku ni pfukile minjhani n'wananga ni ku mi le ku va ku ni le no tshama kwala kaya ni kwala Green Farm ni ku fika a Pitori hi siku ra so mi ta hi nyanyula swi nga mi nga lava mali muni va ku hayi n'wananga i ta ni tlhavela 15000 kumbe 20000 loko hayi 20000 ni nga vi na yona kumbe 15000 ni nga va na 12000 va ku hayi yi tshamisekile loko o khisana na ti-account va senda account ni tlhavaliwa tlhava ivi va confirma ku hayi ni yi kumile va ta ku ju a ni yangi va kombetela hi xibamu ni ku xikolokolo tana ni ju. So van'wanyana ni ri mina ni decide ku rhandza munhu loko mi lava loko mi nga lavi hi ku Gagash mi n'wi zonde ngopfu mi n'wi zonde vupukupuku byi tele ngopfu la ka Gaza ta sona mi ya tlhariha xiko ku ri 300 as I've heard mapointi yi le ku twala still emphasize ka sweswiya swo kahle loko se ze hi vona artist yi la ku va ku twananiwini amount yi va yi twananiwe yaliya lero in other words ku va Shama Combo of course ka complain ka kombisa timhaka to i va nyikiwe mali yintsanana a ri karhi a suka kaya like i va kha nyikiwe 4000 swo ka swi nga make ngopfu sense because i va a yo yi pfumela and on top of that event organizers ti tele business ra ti-artist ri tsakise ku ri broad ku na ti-event organizers to tala so loko munhu a twi loko event organizer yo karhi a yi hakeli wa tshikisa sweswiya ma vona mhaka leyi a nga pfumeli the offer. So Shama Combo during that period a pfumela the offer, why not? Because a ri ku yi dingeni that mali
that man a yi dinga ku hi period ya minkarhi yaliya ma yi twisisa na mhaka leyiwa okay. Dr. Josh Rimani va Benny Mayengani va Mr. Possible phuwa vanhu lava a hi saying ku ri vanhu lava a ni va hakeli. That's what we are trying to see. Okay. Ivi namuntlha ku ta munhu a fika ku hey Kakashi nga hakeli ivi n'wi he's standing for himself his voice up nkarhi lowu hinkwawo ti 3 years leti hinkwato a ni nga ri ku hakeli mina vuphukuphuku ngopfu von'wina. Swo ku se mhaka yi vheta yi tikomba ku sa a yi kha yi ya kwini of course xa makhombo vhele yena lowu of course yi nga fika voice out sweswiwa aka chingira Gagashi ku a nga hakeli and stuff like that, and then of course van'wana va kha va support vhele swi heti ku na ti-team la van'wana va le ku supporteni xa makhombo and stuff like that ku hi amount yelele ya khanga ku yi vuleni vhele ya 4,000 ku yi ntsanani van'wana a va support vhele yena of course a ka kombisa ku a nga hakeli ku ri ke na a ve na an agreement ma ve na mhaka leswi vheta yi twela ku mhaka a yi ya kwini, and then a ni tshama ni tshikilela ntlambi hi price ni na leyi hi ta swi kota na loko a nga swi koti ni hindzela ka van'wana ni ku na leyi la ku munhu a nga fambeli kule ngopfu na ni le ntirhweni i nga tshama ka papazela i ri ka papazela i lava ku ta tirha joni munhu a tirhaka joni va a ri joni a nga tirhi joni a ri ka nsimbi leyi i nga tirha joni i ri ka nsimbi i tshame swi vona ku i fucha ngopfu van'wana. Leswi vuli because a ni xa makhombi kombisa ku that 4K yi ntsanana and vhele loko ri impela va kha a suka kaya a tlhela a ri na movha ku hi leswi hi ya kha vula swona yes yi va yi ri ntsanana but loko ri impela a va kha kumeka ngopfu a joni yi va yi tele because u nga ta travel hi to yi kumeka kwala vo Pretoria swo swi ri ntsanana transport fee ya ku yi va yi ri ntsanana ku Johannesburg kwala yi va yi ri ntsanana transport fee ya ko ma vona mhaka mi nga tlhela mi kuma a tlhatisela na 3,000 ka amount yeleyo a hakele na mincini vhele ma na mhaka leyiwa so ku va na difference ya that way so mali ya tala ku hi ku i le kwini so loko a ri le mi kuma ku a kha kuma ti-event timbirhi per week na vo Simple Kitchen a ri kwale a swi ta olova a hetela yi kuma ku i bawu ma 6 per weekend ma ve na mhaka leyiwa laha lava ku ta tirha joni a tirhi joni la nga le ka nsimbi ya tirhi ka nsimbi vutomi byi ya ndlela laha tirhaka Gauteng a tirhi Gauteng se mi le ka hi tikisela ngopfu swilo and we're running business la we're not running a spaza shop or some what a charity kind of arrangements. Loko va twa ku xurha va twa ku hlambisa tihuci hala va lava ku ta fucha ta famba nantswe ya pfuna na yini a wu na dollar success ti likes ta ka social media social media ngala ya hlupha a jahi nkarhi lowu hinkwawo a jahi na nga ta tikatara ta hlupha vanhu va xikwembu tshama ke swi tiva swilo swa tikatara swi hlupha ya as a vhele laha ku hlamusela tihonci ni vhele ni swona ku hayi ku ze a ni develop-e kahle this video so xa makhombo swi tikomba it's either i tihonci ta yena or ta ka vona or ku na vuxaka byo karhi because swi komba minkarhi yin'wana mi kuma a pfa kha tirhana na toho kwalaha mi ta tswa xa Gagashi a kha kombisa a twa ku hlamusela tihonci and stuff like that so hi vhele hi swona ku video kahle a yi swona le ka xa makhombo leswin'wana swi nga va swi generaliziwe nyana towards the artist but xa makhombo na hi a ri ku namuleriweni la then the reaction leya of course a kha hi kombisa ka this section here na yini a wu na dollar that section vhele ni sure a refera ngopfu in terms of that live video or video leyi xa makhombo force a nga fika a endla kha a chingela yena Gagashi na ti vona ti-facial expressions ta yena ku swi indicate ka that section success ti likes ta ka social media ta mdlandla ngala ya hlupha tsakisa likes ta ka social media yi ta mdlandla obvious guys ma swo ku video hi ntlhantlhe kahle ku boha xa makhombo of course yena of course a kha tsala ti-post on social media ku hi narration ya Gagashi i ri a tsakise hikuva a kuma ti-likes ka social media yena vhele a kha a ndla swilo ka Facebook so ndzi vhele ya ku boha ngopfu xa makhombo ka this video hi leswo yeah a jahi nkarhi lowu hinkwawo a jahi na nga ta tikatara ta hlupha vanhu va xikwembu tshama ke swi tiva swilo swa tikatara swi hlupha n'we vito n'wi tsakisa ku n'wi comfort mala a twa ku vava va ti tiva swo vava ngo sweswo swi nga mi nge swi twisisi n'we mi nge swi twisisi ku fana na mina swi tiva ni 1,000 wa tamba nge yi kumi famba ntirhweni are you trending at the moment or not xepe vutisa ku mali leyi mi vona nga ku tinhlambi ta ka Gaza ti nga hakeriwa yona i mali muni vana va mani
sa vela ka mhaka leya DJ Jep loko DJ Jep vutise ku mali leyi mi vonaka ku tinhlambi ta ka gaza ti nga hakeriwa yona i mali muni vana va mani leswi ya swi ya na hi ku hi we mani i na capacity ya njhani are you trending at the moment or not and at the same time na we munhu i languteka njhani hayi ku languteka hi leswi na ta mi kombisa swin'wanyana van'wana va ta ku hi va hi ku languta hi xikumo hi bini sasekini no the way you present yourself to the people is very important loko wo va i ri munhu wa futa na mali ya ku yi fambelana futa swi fanele ka metropolis loko i ri munhu wa futa va geja phela vanhu lava loko i munhu wa ku futa hayi ka metropolis loko i ri police i kuma ku i dya coco no nyika example va lava dyaku coco va rhanga ku languta va vona nga ku dzonini nyana va ta ku nyika ti-20 rand na ti-30 rand loko va vona nga ku dzonini mara i fambana na vagagaxi basini vo ku tlhelela ti-200 loko ku mina ni vona lava swi ndlaka so the way you present yourself to the people it also counts. It also counts. Baku i all white or it time but the green in extra 20,000. What time? Ngai ku. Amantri. Yeah, in overall, hi, swikhavarini swi hetela ngopfu swilo leswi nga ku general betas already a hi swikhavarini already a hi swikhavarini swa mabuku leya gagaxi like swi ya na hi value ya munhu i tisa mali munhu ka the shop swi fambisana swo fana sweswo hayi sweswo hi swikhavarini sweswo ku nge fikela 15,000 mara return yi nga vi kona it's a business after all and stuff like that sweswo a hi swikhavarini a ni tela ngopfu this point leyi nga tela hi ku kombisa ku hayi gagaxi i n'wi namuleni na xa makhombo laha koti ku hi swi prova swi va swi helele kahle kwala ni leswi loko ri amukeza ndo sika bani ta kombela mi tlika subscribe Bona na multa nel conto.